na de bia ka say before the adwe ekita no sabi eye tuntum wan say papa eye tram obesi akonwa so no wo sesa niema bebre tete akra do say wo ye african ye no kwa say wo fa ye funu enyem efa prebe wo ni kromu wo woman ni ma na che say mo so munya enipa bebre o ma do so dodo san so na wo ni nkrata e wo ni kro ni ma wo san krofo ni nyina wo pamo obaba na ansa na Madam guest for edi no de maye hwe video we kakra emra eniano ayedio Trump deportation I hit me like a thunderbolt years ago no then ka me metimi aka ho bi enye me kunu ene yi me free mu edin betena Canada hanom ye pepa maame a enka sese enka me ka ho bi intino ha me pa Ayemia, serious, wapetna abruchire all your life, which is more than half of your years. I would it be as now it's abruchire, now ni paper. Minimum croffa, woman honoma, woman ni be a menetana honum from 1990. It be seen a woman ni be. And ma, any mema alike. I mean, no matana Chicago, abontin so. But some croffonim to sumubino. Time a mimi kunu eyi mi free krum ho no mo no a wo de me kwa akotena Ghana akoye pepa ama me no wo mo akata to tena ase e de me ho konkonsa e kan wi asensem ti papa ne kotoma twene o me mabiem na me ha adwene mani so wo hye den enso so no o ye pepa ne maame ma betena Canada ha ene me Canadian citizen a me kota me book betimi ko baabi a me ko bia mo amoye me saa no ene enye me dese up to now no munya pepa ngoda tutiti krom ho a muntimi ntu kwan o enye me dema mo eye me yase sesi a meti hoi se me pese menya adwuma ya meti fie ya sesi a menya adwuma metimi de munyina mudi akokọ eno an se makọ Canadian border makọ report mo na kesika no makọ gi bi sesi o report a 5000 me onipa be 10 or 20 akame report mo makọ akọgi sesika no but me kogya edie ne beye me se wo ma wunua bi ho kire no a edie na wo benya afiri mu te me nko report nko bubodin enko ye nuama enko gisika emmoa me me gisika ne dia ebesa me bompa yese mo be free lawyers na mama mani abre na mo pepepa ne bi because ebi mo awowo ewo krom ho no ma o mo ne paper till now ebi nwa wowo no mo yire mo neti a omo nya pepa ni bitil na wo mo no mo yire mo no mo ma neti e bisramo se mutu mu kar na mu ko he akwa ye adwuma na mo nhwe yie because ice for no nkrofo a kire wo mo hwehwe mo bebi mo nam bia no mo hwehwe mo mutu hotels ye adwuma mo hwehwe mo nkrofo report mo wo ma mo no mo nam na ankasa no ahoye a sunsum ehye wo mu omo hwehwe mo me enomenu de me nko free obi si amachi wo because me to me citizen ye chi wa me nya twin free some me report on say ye gisi kama me what am I doing with the money? I don't need it. Me ho atome ena metime baby na emom wo ye do kwotena Ghana e die na wo ye bia won siesie wo chi wonye wadwen se wo kwotena fie because why wadwen se wo kwotena fie akwotu ekọ eya Asemna abano ya pam. Trump is a very radical president. Or a radical person. Trump is a demented person. And what's one no? Or ye very sickening minded person. Or ya dia bonyene ho. Or the nipa ato wrench mu. Wama chaos abekronim. Wama koda na ato wrench ram e na ato mo Mr. Mo. Monhwe mo ho yi. Mo a minim mo a meka mo asem yi. Minim because minim na tena krom ho no ti minim die owo bie eni die oni bie enti meka minim die meka monhwe mo ho ye wai na munyai guy sem ne kokoti ne maye tentan ne nam ho no mo no a kire se maye madwo se hwe emfa mo ho no ebe fa mo ho se die ebe fa mo ho but ye mo so no dwene mo ho enti mo lo zin eniema na mo tena hodin wate mo tena hodin so tena dem no anko baby a hwenyew because what is your bonten na see nya stop you are not going back home Mr. Mo montwen na judges no try some be block sa niema
na mo free mo ma mo time kakra bi esu betwa because yes say all stop birthright citizenship no say judges no stop no because you cannot do that. You cannot undo something that has been around for 125 years. You cannot change it because Trump na nkasa no ne yiri mo ware wo nyina no they are all immigrants. Obaba kope Mala Maples any oba Trump ware na no ya American ne yiri mo ware wo nyina free Ukraine, Yugoslavia, Czechoslovakia any ehehefa wono opesisi enti no oware ohiamu. Trump ye bully wo ye narcissist wono ote wono no wompese wo kan wo beka bi enti no wo pe wo a wo free hiamu kodwo to no watimi asisiw edi enti na kan yiri we say enti menko ne yiri yanka se wa file for divorce some years ago na say am anka se wa file for divorce there so so say di na chi or the clause to be a hete oba no Emma so mo ba ne sign a prenuptial agreement said the other pen na wo dey ko oba no so nya na ba be wo oba na anya anything for himself into ni ska wo dey ko into so otena sa papa na wonu no ni tirim agu nchen no na nim aye orange na kwase ampani no wo so otena wono akasa ne nchen en what wono musa intimisremo mo amoni paper no deportation na started isefo bubu adam wo mo hwehwe mo ye brother mo amun crofo no Ghana fo na mo no mte wono ne Nigeria fo no wo mo yi mo ma because mo akoko ntokwa mo ho mo hyi wo mo yi mo ma timisremo mo nhwe yi mo aboa mo ho because say no ade no aben I hate you close to home. I hate you close to home. I say no, they don't even care. They are coming for you. What worry ya will change you where you information. What be ya wrong or what dear mama changing with date of birth and idea and provoke come the more call. A month for the more call at the more my immigration for say measure once more. Say decided say one by your bone density test and when you what to age so one say so say they are doing everything possible at the removal process no has started. Enti yesremo monhwe mo huye wate monhwe mo huye na montenase because nipa bonefo no asori omo mpese omo dem kokwaji sika no omo wo ho ye mo nso aye adwene mo ho no ye wo ho no meme de emre bi atwa mo kan me ho nsem wo mo de ye me ye niema amposam ye gense me but enye me de say ye de obi abekọ baabi enti monhwe mo huye na montena fie muni mu dwan wo na munidi na kakra judges ne weke enche mo beto mo na yeyi mo afri saa oha we say mu wate mo ntena mo baby ade na su betwa because Trump has started ye cheche mo hwenipa ya so awo mo South Africa fo ya che wo mo hwenipa wa stop wo mo say o mo mewrum o mo ya approve on paper ne legally crampo no wo se o ma wo mo ma na nkan ti say wo a wutimu a wo hwehwa wo so de wo ko kokokra wo de na mete wonu mi ma men sorry say me pay 15,000 and once my many patre maka akere wo mo no an say ma frɛ wo nam didi mama wo mo anam de mama wo mo say mu say makota Chicago mta kota Chicago na awotwe mes 20 ba 20 nam de mo kono ma discount ma ba na megia me de yeden areho is so sad. This is so sad but omo no nam no woman na ye troublesome people woman na ye mo ayi mo nipa bonefo enti mo hwa mo ho yi e mo nipa mo no mo di nkomo no ho mo hwa mo yi. Why? I feel so sorry for you guys but the abano e na abano timisre mo hwa yi peda se o twen me wo eye Lady Reverend Victoria ewa ha se na Mrs. Philomena Ampof 1 ewa ha ma me ne mama kwa ababio ngosra ne ya na ekasa mo fe no gba no asa mu wura ha no bibi sronko bi asa pie perfume bi he wo yo ba bi so perfume bi 4 bi 5 bi na fa wo pie hu se wa pie ne hu se yes Lady Alande mam pie wa ha no me hu se perfume bi abahase ya achie ko na ha no ma ye se dikadika mama say ye hwe video no hu ni a ekoso mpese bisa say Ghana for sana nyankopon boy se ye twitwa ye hu nanti sa na nyame boy se na ye ka se before there ya dwen no se be ye tuntum medase meje
atanye TV na chia kantamato phone na ya sabu before said ye suni ye bite no ye wo kasa bi say adasa pe mobro adasa pe mobro adasa pe mobro yeah wow eno na adasa nipa bibini ohwehwe obo say di nipa bibini bi abesre no na bi ni nua bi ho akọ ahaw mu bini bi anye na dwere say le nyonko bi nsa ne ho anore ne meyepe de bia ope yesa enti no say ono ko otukwai na ukobia han na be ni ko yesa enti no o ma wo be fie na wo be ka fie a no eye ya na je say ono atimi aye onye na dwere nipa ni bibini ebetimi ni wasu wo bra wo hawo mo oh mame kafro erade tias nyame be ye wo be hye wo nkran but onye hu say ensisanye kakra bi epiepe na ni mudu asisa yesu a ewo ebibifo yimu a ano tebe ni bia dwene kura no nye na dwene say ginyame honhompe na wo bi mu a na niji no preso say ni nua so nkoso asa eno free wa mame twabo sabi mpo awalefo okrawum awalefo minim sofo bi a se obi ko che be ma na de na oba no ne buafu yi pa se edi enti ne ya fa mre wo no oba no ya awalem meme bo on ma na yire koso ene ya ya meme oba bo so ani kuro koso a eye na dodo na ano ana enfi ne di se adwuma onye na dwere se wo koso enti ne se de e koso wo wi obi wo ha no obi fika krabi oh no na won say beef tolodi na say tolo beef na say beef papa e bia na say cow beef obe bo ma dia say wan ka sa wo dada o pe wa ma we wa firi ho onya kwa bia na adum abo adum so na mra oman no e president a shemra sese we twe fu am na tonkwan nti no o ne target we ni we ntina bia sanga sa wo ha se ni pe na ni patre yi yeah se bia na obi wo no ma wo mu ni pepa so na hanta ni twe ne ni subi ekura ni nti obi aboda to na so no onti me nya ohwe but mra we aba na o mampani na akasa na ye adwuma ni nti ne zakam nti yesu a ewo ebifo yimu bruninti sa bruninti baby bruninti sa ma filo we no ebibifo na yesa no nyese bi one no ebia minise mama filo ti stadium menene wa yonko fa menni hia wa sorry de bianti I say minim na asesa we de debut I say mate say mama filo ti stadium but woni nkrata e ho na ma ko office na ma ko wo wase say minim lady bi oti ha say woni nkrata nti meba modin ase modern beba sani pa kro no say why ye ni omo ye ni too much won ye ubusue ni ni obi makọ bi mai so ko dipa na wutumi ye wonu ase ya sani pa no bronsam na tini mu ana ase sani bibifo moja no woni mu no sa moja nana wo mode eye wo abrochiri ho no mama me dasi me fa akwenya iso na mechia tudufo enyana makoma sensitive ebibifo ye nipa bia se ye free se ebibifo no sa na ya dwene etie black mentality sa na ya dwene etie ebibifo binim nye ni papa ebinum enye ni papa na de a Donald Trump de baye nka yawra hosemma obibini ja nka yawra hosemma yesu ke esesu esem na bopa blisie kese sa onu nua wa akwantuo na putuprumu aye pam no se wonko nka wuchi ne sie kopum sese wo pepa ekwan abefa so wonya na waboa wonua na wo na wo sen ade bibifo de ahye ya dwene mu me mane nko no wo misa me ho me mane nko no wone me meyepe obibini na dwene no broni entesa ebibifo ye nipa bia
minnim se na ya dwene wo yetirim esitie me mane nko e wo ya dwene mu obesa me ho ya dwene mu ntike yesesa ya nke beboa yen ade a esi wo America man mu no e ha dwene libre nti ye besere Mrs. Ampofu say niesi wo eye America man ma Donald Trump dia beso anko say ye bibifo wo eye abrochi memu nyina ye bobirisi pa na ye de ensa gu yeti esu ese Nyankopon sanka won sesa Trump adweme kura nka afi na nka ameka akiri kwakwo wo no e wo ho nenso niesi no ye bompae Mavic won say kuro enye Ghana ni de ye abrochi na enye Ghana for de ye wo mo so de na eja pedi nti den kwa ne betimi abenti a utumi ko ewo nua sese we o hante monko university no nko Ghana adi nti ekura ye nyina ye dia ye nyina paadie ye na ebedi pa na make kan say o say mi tu kwa na mi hu se de abofo mu su na doni emfa obi ho se watale e hwe se de bi e no oba so hye ya okwa no tu kwa na ontia we ko bi e ko de baby but before you enter sa ye wo bre e wo bibia bibi bon nya de pa sisa wan hwe ne da no Natalia ne no hye yo sisa wan hwe da no na hye o si da zo wan ye wan hwe ni eno ne mpa bo ne do na hye no bon before wo sa adwene no ya ye hwe then on pene se adwuma o ye no nenye na one ne meyepe se dan no si wanga na so be sibi da bi on penisa bi ni penisa bi ni pese ono nko a ni aka se papa smesi mama smesi radio shira no na che se abusia mo mo chance so anaka mo boy mo ba ne ho akwedi na makọ na mo kope ma no aduane na wo kasa se de open se su na wo ye hono enaka se de okay kaya wi ho semaye se wunue tu kwan ansa na kwantu obekono enafo obi wo a efie japade nyina na ye ton ye de ne koi na ka wakodu na se present bia ba na se emra we ba ka ye hiemu ebobo ye ho se yesi ye ma ye ne bibi ni bia ye de bi se ye na ye ka ho ye na nanom ka ho na akwachichiri se akuro no nti ye nso ni pe wo mu ne ye bedi bi na ni panu kan yo enye se sika ne da ho na okofa ode ni moja obre ni moja ni ode aye adwuma ni wonya ne na no aduane ni pa se da bi ho ode na ekura ni so o se ompene ma fanye fabra fie betrase nti radi hu ya mopo na ye nsacha ya adwene wo sa akwan so na omu ntimbo mu nkan mu se wale se papa usi ba bia de na be so de wa chaye nti Ghana ni so people so ni people ni ya Ghana ni o manya msro kakra emra na omo kan ye homo na omo fa ye nuanu nsie na omo so kwaye omo fa so be rade ye omo adoye no omo nuanu so nya be afre me ye sure say bi mo omo de kan boy bi maba some of the African countries ni bi omo abobo nkrofo nti krofo kwa ye sana so twen bi wo ho emo omo na ama me dase amen ennam obi so ama obi anu aduane bon enam obi so ama obi ejapade afire ne nsa mama ne nisuo esofo ma e wa asotwen wo so o asotwen wo so enti wo hunu ne se wawie enti menua enko ye omu na memusa ene de wo hu babochana benya ho nsunsan so koyete Ghana yete bi de bia Trump enya ama ye kra obi ho no mpa na okwa adwuma ya che no kwan so ne de na ba na woni ne nua ene dadem na ne sika gudan no so emma timu odene ese ya bo na ba ne sika nya gu udem a wan fa ma ne na wa frɛ unia man kodu adwuma mo sei na esie fa misika ne mame fa misika ne mame wan fa ma emma Jesus enti na Trump kwa de say we ya ba adom wom eni nti na Ghana fo ne wo wom hono bibia edada mu a okwa a wo meduru fie na wo be fanti ba wo be fa so nti mini ena wodi nso obenya eso asotwen efise wa ama wo nyonko entwa nkwa a wo nso nti mi ntwa enduda
nti Ghana fo na ewo ho no a onyame aye o madom na o manya pepa no omunso wo mo afi na o mabane mu omunso mu omunso mu na omummoa wo mfa wo munsie sa na mama metimi aka anye sa ye nkoye mu me da say Ghana fo de sesi a Ghana fo ye ya ji din pass ye de obi nkoso no ye behwe se sa act we evil act ebe so ebe ja wo yonko nkoso amane nya wo de obi kura timi ko obi wadi asese me kwaji ani mu ahwe no mahwe ni shoe no wo kwaji ani mu ahwe be ma ni shoe na Ghana fo maame mo se anka sa asem ya tram de abeto US mem no anka wo se Ghana fo mo ka bom ebo brisi hye big gada because mutumi gada ye parties akese pa ka mo gada ebo mpa yesu frɛ jo nyankopon se anka obetimi aye asesa ne memo ama Africans mene Lady Reverend Victoria ene Mrs Victoria ampofo ne chance de Ghana ne ye kom ewo tram mai so e de besom makra